Aduh. Punya kita yang Ini siapa? Ini lagi. Siapa namanya? Hah? Oh, ada perlu. Lima empat. Apa nomornya itu? Mana ini? Ya sudah kali ini. 55. Ini punya yang ini. Sudah. Berapa itu? Ya itu sih banget. Kamu teman kambi ku materong mi pangkambi mi apa jadi di bukana manina du goyan na mangka da uki mangka ki kumande daw la tapasilaga talung pasang tiro itu la begitu do mi di bukana nomor 52 la silaga nomor talung pulon talung tiro la begitu do mi nomor talung pulon 5 silaga patang pulon napa nomor 20 kasih silaga nomor 20 talung yang talung pasang angka pergi kemana itu? Kuto lepas 52 silaga 33, 35 silaga 44, 29 silaga 23. Bisa dapat silaga ini tidak perlu. Aku pada aku ni, angka pergi kemana itu? Iya. Ay pasigambanan pa. Karena wala mga lagat na doon pumikir, mga prosembihan. Oke. Nomor pira malam sa kisan. Kisan. Nomor pira.
Ora partire che innamorare di là. Ora non pure quello alato. Jadi bawa pada udah ada innamorare di cala. Iya, hanno tani innamorare lo dice di poco. Sempre di todo. Yung tayo na ito, ang kada ito. Tayo na siya. Dia ako innamorare, tidak mana soal dito ano. Innamorare iko mani. Tidak mana soal. Yung cetok pasak. Ini waktu-waktu. Lagi masuk tan lupa. Tan lupa sudah dikit-dikit lagi. Balok. Kira ke mana orang ini? Tinda lang na din yung panay ka. Ya, kita selanas nomor 50 deh, dempar kata tak ada di nomor. Ya na dem pada 70. Jadi pengkambi minta apa na dicet lah, pengen apa kade. Ya, 50 mendanan. Mereka bukan yang kita minta di surah nanti. Woi, makarusa. Terus sama
Iya kurang apa itu waktu. Darah kami mengaku pasti bisa dijadikan. Dia mana? Apanya nomor? 1
Iya, hak sidik melangan nalang. Kataku.
siang juga. Oke, kita selesai. Yo, salamat lako kita selama siang. Ta pada nalamuinan. Ta panantan te kapas sambayanan. Ya to te dong mi da mi pamambelai saba ladi pipikina sang dako. Parugo-rugo mi mai. Yo, masuleng-kaleng kami na mo kami te dol wala. Yana, dana di pembengkelan itu masalah itu. Ya tolan nalulan tengah dami mereka. Bamira kate Pak Ketua Rukun Santa Monica te salah pengantar. Pak pengantar ketua apa? Rukun Santa Monica. Ya, salam Mama Glory. Paminta Mama Glory. Din. Natapong di Pairuong. Lasu. Namin tanda itu tu jaga na HP. Di mana itu? Di Sanggala Utara, Toraja. Oke, kita akan ibadah dulu, ibadah singkat.
Ya. Ya, lako kita solanasang Toronto parenge pekamberan pekendoran kita mentu rara buku makamban tu marasan tonang lante tarampak ta toro rapak mo dolo sangat tu ta panak ta ite kapenom banta si tete nalatanay pintian ni pasak te mentu na rencana katongkonanta lata pintian pasake temai tedong mak bulu aluk via temai inan latanai mak doko masolalasa ya mau boleh to ta toro rapak mo ta pamulai te kapenom banta Tamenani Lako Kalemi Kidung Harapan nomor 72. Kidung Harapan nomor 72. Lako
Langan na ambek na anak na pena masalo denopa napa kamasian na puang ta Yesus Kristo tu usorongan ki katuan sia untaloi kamatea tontong urondong komi masolanasan sang siluran masolanasan si pulung ki kula totemo la umpas sakite inan la dinai umpana tak ada mamaran mata luba ba maluangan dini urundunan bulo sangka na pandari bolo kumua denopa anna mamasena puang to kumombong tate dao to paungana mempatu lako kita solamintu torampo siamintu apa tu di panata indeteinan iya deh adalah maling kamelo membuah malapu kasalamaran laku siuluk ta ambek ta lasis boga tula ta anta malesi bayelindo tutu mampana anta berongko isolanasan siana minda ditanda malami na mamasena puang matua laku kita panang pamalami yang to pasakai itu dengan kata pasang muyuni itu pasang bayangan lagu puang matua sambayan opuang ambek mamaselan kadatuan surga mi kombong tu taumi mendali gereja tulang kalingkana dao te kuli na padang umpatu tondok marendeng surga tu kasenganna tiromokan terapu masallo itu rampo malaku pasak kemi situang pena malambu siaran nomatoto ni darana itu tomak rapu sia to manarang lima anna pasak ka ite inan maluangan tuladine umpana ta itu patiran sangka napan dari bolong lako te tomatuangki Blasius boka batu bapak Naria kumua de nopa mirinding pala mikulang butaruno kan lang allo kipatulako randuk dia metipakulan nasela koma katampakan na tesara katongkonan sangka sanda maloto de nopa ang kitoro lang kamarampasan belan napasak ke mamasemi mimpayan lang kasih kamaliran kasih di kanan kasih pakaborosan sia kasih kamayan mate telah di Yesus Kristus anak mi tutua si maaparentes sola kamu lan pena masalo totemo sia tonton saya lakona kadanna puang matua lan mai surakna Rasul Paulus lako to Filipi sang siluran solanasa apa dao suruga tu tondok kada dianta dao duka mai tanai untayan tu pakarimanan ia mau tupuang Yesus Kristus tulau popeng bali tekaleta tulan kamakarioan ang nasusi kalena tulan kamalabiran si turu tu kuasa na po kuasa umpo pekan norongi tumintu angge maritik lako kalena susi moto tukadana buang matua kurre sumana langan buang matua tapalakuan pasake lako buang matua teo ya sia tula dipake mapora
inan tae di pamulan na tae maka tampakan na tupak kaboro mi laku kami masolanasan inang situruk lalan pak porayan mi kumua ia tu bombo media tangki la bima busa ia nakapa sia la dipakina loi katuan marendeng ulen dui pak pipit marudin din pak pora me palames ia moto o ambek liu kaboro pasak kemi te wai ia te parokoi mi kamatotoran mi den opa ana ulen dui wai ia te mintu tu apa tu di pipikki lau nampak kamatotoran kama bukuan kabataran sia katuan merendeng sae tama bamba suruga inan lakinai tuo manaman mate telani sukaristu puangki o puang toma kuasa kamu mau tu usua Nabi Elisa umpasi tak apa sia solawai anawai ia tola umpabu tu kamalapuran sia kaloboran umpama diongkan ni pernah kumua pamatotoi mo kan ni papatui mo kan ni 5 mama semi amni pasakke desia ia te den nompa namintu apa tu dimipik wai tu mangka di pasita apa sia ia te di patoyang demi persona di ata bulituk di pamatoto pena masallo totemo sia tontong saya lakona saringan dong. Ta palakuan pasake buang matua lago de saringan. Ta masambayo. O buang to palulungan pasake mi te saringan tulaginai umpatorro malak mi inde torro tomatuangki kemale kipasalong salong masyanallo sia ke dipakai teki langan tepentuanginan na iya ke abtumia tanda pak kaboroki lako torro tomatuan kitoding kulawan na lako to mendadia kumua mitontong umpasi kala penaan ki masolanasan urundunan buloy tepatiran sangka nan dia torro tomatuan kitontong sang kutu bani unisum sang boki amboran lan lumintu tengka kedeki belanda Yesus Kristus buangki.
matua te pentuanginan iya te. Ta masa ya. Puang ambe toku mombongki. Tu puang oto na kasalamaran sia kalimbuang na mintu pasak. Kipu di komisi aki pakalabi ko ibelanna mi ben kapaisanan tu pande manaran unggaragai te pentuanginan iya te. Melakukan kumua pasak te pentuanginan iya te. Pora mi wei sang pindan pipik kimi tanah atak sang gori-gori. Tulaki na yung patoro malabi te tomatuang ki kumua den nopa. Annama din si pemantaru pakomi. Puang to kumombong na daw masonggan atau paunganan na tontong mentiralup magalago mintu raputan langna. Belan na Yesus Kristo puang ki. Pasakete lantang karampuan bokyo sia mintu lantang sieteng. Ta masambayang uang matua ambek sumpu mama sesialiu kaboro pasak kemi te lantang karampuan bokyo pipik kimi tanah tak sanggori-gori te baru gampu lembang solamintu lantang sietengna tulananai sitaduan tolek sorongan sepu tumintu tomak rabu talang angga tomak kaponan ao umpapayan mak rupa-rupa tanda kasih umpuran kami saran kasih kamalirian sia kasih kamayan sia kasih dikanan deno pagi paupak paraya tubuh paraya anak kasih tamuan malik diong balaran ampak kasih dupan karboro diong rantian tuyo langan membuah malik rak dan menta abi kaboro belanda Yesus Kristus puang ki. Tamenani Tuhan di kau naungan hidupku. Kidung Harapan nomor 93. Kidung Harapan nomor 93. Tuhan di kau naungan hidupku, indahkan doaku bila hati mengharap padamu. Limpahkan rahmat-Mu
berbahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Ta palagoni pasake te mintu paduan tanda malik tunu nasorong keluarga tama terante maluak na kamarintinan. Ta sambayang. Obuang ambek mamase. Kamu mau tu usorongankan katuan. Sia mintu laki potuona mimba ka lantelino. Anggap atau temintu tanda malik na keluarga. Tangkian surut tama telubak barante maluak na kamarintinan melakukan ammi pasake. Denopak napas sorongan ia telah membalik pasake laku mintu tomak rapu. Anna membuah kamarongkosan lan katuangki. Mate telan Yesus Kristus tuangki. Amin. Tuhan di kewenangan hidupku, nomor 93 ayat 2. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu. Pandanglah diriku. Mohon ampunkan kasih sayang-Mu sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Jangan kau pandang noda di hati dan salah hidupku, namun pandanglah niatku ini di dalam karyaku. Maka ulurkan tangan bagiku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Aku percaya akan karya-Mu. Dikaulah bentengku. Bila Dikau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Jangan sampai Kau tinggalkan aku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Kita ulang. Tuhan di kewenangan hidupku, tinggalkan doaku. Bila hati
selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaku, Tuhan semoga Engkau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Mohon ampunkan kasih sayang-Mu sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaku. Tasambungi Opuangku Sulo nomor 9 Kidung Harapan nomor 95. Kidung Harapan nomor 95. Oh Puangki mintu toro tuliho tamu moto tumampa malabiki kamu duka sedanan ranungki lan katuan lan kamateangki. Oh Puangki puang palabaki kamu menang kaparan nuangki. Oh Puangki ambena tumadusen pabatami di kartu penangki pamatotoi kapatongananki karimami pasambayanganki. Oh Puangki puang palabaki kamu menang kaparan nuangki. Oh Puangki ipakalabiko milan mintuna alo katuangki kamu puang tupatulalanki sia otona kasamaranki. Oh Puangki puang palabaki kamu menang kaparan nuangki. Kita nyanyikan Kidung Harapan 15. Uang matua ambeki kananaikan ni anak mi dio
kalempanan kapatonganan sia ngalaku mamasena puang. O puang ambek mamasi deno pak mitiro masi tesiulu tomatuan ki tumendolo lamban mo. Mi ben ni katuan matontongan lan panuang mi ki palaku o puang. Deno pak mi ben kan allo mailo kinai umpana ta ite patiran sangka. Tanda maliki lakote tomatuan ki Blasius boka si tuang rannu matoto ki laku kasalamaranna tukirannuan dio mai kaleni ki palaku obuang deno pak misorongan ni kamasakkean kamatotoran lako tomak rapu siamintu to nala kapan laumpana ata ide patiran sangka anna mempayang tugas siururan sia kasih dikanan umpasombo karongkosan katuan ki palaku obuang deno pak anna mi pasake duka itu mintu tanda malik tangkian suruh tu latama te rante maluakna kamarintina kumua anna membalik pasake laku mintu rapu membuat kamarampasan lan katuanki ki palaku obuang mai iringana obuang deno pak midaranaikan masalah nasang lan allo katuangki angki tontong ulolangan katuan daute kuli na padang situru lawan pak perayami ki palaku obuang susi moto obuang tupangan doki tuki pakendek mati eolo malabi tanding talinya situru lindo mamaseni mate telan Yesus Kristus buangki mai komita pasamuyon ni temintu pasambayangan ta si sola persembayangan tumangkana ada rangki buang Yesu ambek ki dao suruga la di pamasallo tu sangami la saya tu parentami la dadi tu pak purayami lantelino susi dao suruga bengkan itu laki putuona allo iyate siapa garri mi tu kasalanki susi kami pagarri tu kasalan laku kaleki sedak mi patamakan lan pasobaan sangadina rampanan kami diomai kakadakean ta palaku pasakena buang matua na rondong komi buang matua solanasang deno pak na puang matua tontong usi solang komi lan Allah katuami deno pak na puang umben komi kamasakean sia penah malampu deno pak ana sorongan komi kabataran sia kamarampasan katuan deno pak na pasakke komi puang matua to makuasa ambe na anak na pena masallo sang siluran solana sang rampuran dan namo indete tupas sambayangan ta kurre sumanga langan puang matua. Tuhan kau gembala kami, Kidung Harapan nomor 105. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat,
karuniakanlah berkat. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Ya, sunun mo tu kapenom banta ta tu tata pogaukan lante alo temo. Nala ko bapak pastor paroki, bapak pastor Eko, kure sumangat tu karampomi ka pasambayangan talante alo temo. Kita mentuk masolanasa. Kure sumangat tu karapasanta. Deno upa tontong bang lante katongkonan unala kada misa tontong rapak masolanasa. Yo, tak saja dia mau kita tondok ta tunengkau lokal sang laut dah. Pasadian mi kita apa sih arah nasiban te suke jong. Selesai tiba nasikan. Ya, kamu teman kami lah diurut bang mau susi to nomor ni lah di ada nomor orang ya rete tadi Tering Oh iya lah. ya kamu teman kami lah di pengkilan lagi mau nomor tidak mau tidak. Jadi bukan ada lagi nomor nana oh. Ya lagi itu tadi. Ya jadi mau komito Toronto parengi de rampot ya, lo dia komito jangan tengah lama ni. Di barok kono te
kita ni. Sesa, lura pa ba? Sesa. Ako sa ulit kalara yun. Nesa de. Yo mo kami yo dito paring. Ya to yung tampakan nyo paring hindi mo ya to yung vendor na yung may tumbang datu. Oh. Nanay peganderan. Ya pastor keluarga kita. Ya, la tontong bang kami katabi lako kita mentuk masulanasang lako toronto parenge bapak-bapak pastor pekambiran pengendoran tomak parenta kita mentuk rarabuku ta tumengka mo lako sang lente na pole tete sieteng na te kaparampunan tedong aloto temo. Balana ya ditondok ko nario kaparengesan na salah dan kaparentan labi pa tontong nataranak ka alu kula tibampang ngite daw syuluki iya mato ladi pasidente melolente na balana kuna ada kebiasaan mote lata panata. To magabi na paring ito bendante. Ube mo mero ko alang roko mo na nataranya kali na nila jolo. To magabi na to paring to sumanduk. Domang kambing na paring panglapanan natin. Domang kambing na to paring pangananggal natin. Domang kambing na paring garam pangloko ito. Benambang bilang anak orang banjau mau niru dulu ke domi. Di sini datang di sana. Teman kami na parengi pengandulan teh. Teman kami na apa? Garam pa Poropat ya. Teman kami na mentu to paring ke tumbang datu teh dua. Balik pokok. Teman kami na to paring sa lapyo teh. Pastor parokia. Pastor Eko. Wah, nasi siwangnya lentang anak pakai. Nakang kalando pa ito.
Iya. Nakalandoy kami suki. Iya, susi banget tuh lipake mak piongnya. Pastor Eko, tempi dolo. Pendek, iya, pendek emang situ. Apa susah emang. Depas. Dewan Pastor Maroko. Ketua Stasi Gereja Pusat. Apa ini? Oh iya, bukan ada kalena. Bukan ada kalena. Ketua Rukun Santa Monica Tokyo. Nah, kalau mau mana masalah tayamu? Ibu Lurah, yo. Ibu Lurah, yo sia alam jalan. Ya tanggal sundul lagi pembendinan lagi dan dapat modal ulang semisa. Kamu motok mentu PKB-ran PKI orang dua lama. Ada semisa. Bisa alam bisa bagian. Ya, dia perkata tuh tak tahu. Ya. Pengurus gereja Kostasi Bebote. Ini kakak bisa itu. Bisa tuh betul. Mantap. Kamu mohon panah itu lakon atau mengkambi. Iya, lesangnya dah mau abang sama tete dong teh. Mari kau main tu dah mau bisa ya, teman kami dah mau bisa ya. Pak kami dah mau bisa. Dah mau dua ya. Dah mau dua. Dah mau dua. Dah mau talu ya. Berko. Damaro apa ya? Damaro apa? Damaro 5. Pak kami damaro 5. Pak kami damaro 6 nih. Pak kami nomor 7 teman layar nomor 2 nomor kasera nomor 10 10 bisa lagi 62 Nambay po naman. 10 talo nomor layar nomor 10 talo pagkita lain nomor 3 kami error mo kato memori penuh 10 apa ya 10 apa pagkita lain nomor 3 kami sama 5 ya. Ya kita lain nomor 3 kami. Sama 10-an ya. Sama 10 ya. Sama 10 dapat kami sama 10 nomor orang.
Sang puluh kadua ya. Tinggi sekali. Sang puluh kadua. Sang puluh kasera. Sang puluh kasera ada moro. Ndara pangkami ada moro sang puluh kasera. Sama pulau kasera ya. Ndara teman kami nas. Ada moro sang puluh kasera. Tae, tae kayak tahun na to. Oh, mani, wedding itu, oh, mani. 20 ya. Mana pasta? 20. 21 ya. 21. 21. 21. Nomor 22 ya. 22. Nomor 22. Nomor 23. 23. 23. 24 ya. 24. 25. 26 ya. Nomor 26 ya. Kita nak makan dia. 26 ya. Batu ya. Nomor 27. 28 nih. 28. 29 nih. Oh, nanti kawan ke 29 nih. 30 ya. 30. 31. 32. 33. 34. 35. PDP nasa to. 35, yung. Ah, kung 35. 35. PDP nasa to 31. Gampat pa yung taan, wala. Gampat to. Ya 35. Ay, 35 nila. Kita pa. Ngayon, 36. 37. 37. Ambo. 37. 38. 39 nih. 39. Udah 39. 40 ya. 40. 41. 41 atau 42 ya. 42. 42. 43. 43. Ito nakatero di nomor 4. Santoso. 44 eh. 44. 45. 46.
Empat enam. Empat tujuh. Empat delapan. Empat delapan. Empat sembilan. 50. 50. 50. Nomor 50. Pas lagi itu. 51 ya? 52 ya? 52. Oh, udah ayo. 52. 53. 53. 53. Oh, 54. 55. Karena apa mati yang boleh? Direk ini. Nanda siapa? 55 teh jaran. 56 ya ton kui kono. 56 ya. Ganti. Oh 56 tuh. Oh mereka mereka itu. Kamu tuh deh. Oh ya. Yang harus mana? Pasal bayar kita aja anjing. Kita pernah lihat tuh. Yo, turun rapat dulu sengaja. Dolo jomela kapasitas pematang kali tete kande tanpa sadia masalah nasang. Rapat dulu sengaja. Tapi tiani Bapak Sake saya sorong ulangan orang pembantu. Kenapa mau video ini mereka? Ya, aku tahu lepas torang rapat dulu sangat tuh tak sampai. Ma dong kok komite bendan apa? Iya, tapi aku kalau malah kita selalu nasang, bela nasak kak saya yang mati burana padang lalu alat tinggal yang malah kami kalau lata pasita pembatan karya tata malah kulang nampung nagona ya dan basak kande sewai apa matau tadi masalah nasang ta masambayang siduru lalang kapatongan nantapantan simisata aku pimpin siduru aluk na dibambangi nenek dan kasaran yang Katolik tamas sembahyang si salah sengena ambil anak na pena masallo amin lantai matang halo tadi mate buang kirampo mentuarak mati orang malak diki mereka kita nang kami susah belana inde toro tomatuan ki misarak sapi melamela tangah ki masalah nasang apa tanggal tu hebangkan mak aku semangat mengurangi pelipahaya belandaran kita milambi na saya ketemu tanggal tu tema buang di padengkai te ada si pori padang mengerampun terong sia ki puimo lante pas sembayangan te mak tanggal tu tema lundi te mai pasake matoto tu mangkama napogokan te mitomang kami pelilang sa bitom buah kayu to mak kamaya lan gereja masalok mi Empasak ke tema mintu na tu laki pake tu la minda di tanda malik tanda kesayangan la kote toro tomatuan ki lam pateng kai te alukna sia te ada si poli padang tu laki pogokan la te atu la di tinggal lako
Tenong pak puang matua mi tontong rondongkan na mintuk na tukiangak na lasi turuk lalam pak porayami tulada di lante inan iya te totemote puang sakka sadia te burana padang merupakan desa wai dolol kepista pabatang kale ki malakukan puang ami pasake angki pumontu tangti peki tontong apa tongan ranu mati olong ala bikmi torona ya te keluarga puang pasake duga dia lupa na tontong membak ka ana pakai tontong mengkau la mati olong ala bikmi pagari tujuan mintuk salah budang kipong di supale te pangando ki mintuk nate ki sorong mati olomi mati dalam puang kipong Yesus tutu mak parenta sola kamu na pena masallo tote mosia tontong saya lakona amin lasan ambe anak na pena masallo ya selamat makan Sehat banget makan. Kerolus. Kerol. Sini makan dulu. Mau kasih makan dulu. Sudah marah-marah. Kerol. Kerol. Aditya. Kerol. Dia dari pokok bilang orang ini untuk saratul pati suki dia joknya. Bapak ada mana kami nyala. Dia mau isi nala. Dia jauh tengok betuangina. Suki nana itu kemarin kami ni untuk. Habis itu nanti ini malam ketiga peringatan. Oke, dulu kita makan siang dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih.